Assalamu alaikum. Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Биз бүгүн Баткен областына караштуу Кадамжай районундагы торговый мал базарына келдик. Сиздерге бул чыгарылышта торговый мал базарындагы уйлардын, букалардын, койлордун бааларын билип беребиз. Бүгүн күнгө 9-июнь 2021 жыл күнгө чаршембе. Андыктан назар салып күзөп туруңуздар. Баалар кандай болуп калды, Баткенде баалар кандай, баарыны билип беребиз. Бир четтен сиздерге көрсөтөбүз. Биринчи сиздерге могул торпогу менен уй турат. Көрсөйлү. Салам алейкум. Канча сурап атасыз? 105 миң, Бул канчанчы торпогу? Биринчи? Үчүнчүбү? Эркек ургачыбы? Ургач, Торпогу ургач экен. 105 миң сұрап жатат. Базар кылыштыбы? Калай эле, Жакшы, жакшы сатып алыңыз. Жанда да бир отурат. Бул канча болду ака? 67 кылышты. 67. Торпогу эркек экен, Алтынчы баласы? Экинчи баласы. Экинчи баласы. 70 миң. Кутуңуздар. Базар кылыштыбы? 67. Бербедиңиз. Кичине кош керек экен да. Музоосу менен уйларды ушундай. Канча болду ака? 65 миң. Боозбу? Бооз экен. 65 миң сом кем бар экен. Аралап көрсөтөрөбүз. Бул канча болду? Уй. Эсинен топ 37 миң болду. 37 миң, 37 миң сом эсми? 37 миң сом болду. Мынау. Бирди тууган уй. Бир тууган. Кысыр экен азбы? Эсин. 37 миң сом дейт. Бир жол тууган. Айтыңчы, базарда ба кандай? Мен байкашымча арзандап тур, Эки апта болду арзандап калды. Эки апта болду арзандап калды, Аларман көп элеби? Жок, аларман. Аларман жокпу? Жакшы. Так, көрсөтөбүз. Уктуңуздар, бир аз баалар төмөндөп туруп. Уйлар канча болду ака? 95ке берген жок. Экөөсүнү? Өзүн 50ге кийим. Экөө тең ургач экен, Унажын. Кайсы канал? Чабарман каналы. 95 миңге экөөсүн бербедиңиз. Кыйла арзандап туруп тургандар. Биз бир ай мурда ушул жака келген элек. Теле кымбат 100 миңден ары болчу. Салам алейкум. Канча болду торпок? 40. Ровно. Ровно 40 миң сом. Бука экен, Бука. На бука. 40 миң сом. Канча айлык бул? Бир жашардан энди өттү да. Бир жаштан эми өттү, Бир жаштан эми өткөн букалар 40 миң сом. Бу не тез кабарбы? Канчадан болду ака? 30дан. 30 миңден, Экөө тең бука экен, Чабарман каналы ака. Катталып коюңдар. Так, улантабыз. Букалар кимден болду экен, Канчадан болду ака? Енді сурагыңыз жок. Енді канча деп айтып. Кайсы буканы соода кылдыңыз? Букамен сан 2 күн айды. Мына 2 бунажындыбы? 41 сурап. 41 сурап атат. Бербей турасызбы? Кичине бар экен да. Соодаңыз берсин ака. Жакшы топтоңуздар. 41 миңге дейт. Биз азыр билекке букалар көрөкчү. Чоңдорунун канча болуп каптыр. Күчтүү Баткенди Азмат, дегенге 1000 сом кошту. Кайсыны соода болуп жатат? Ана бозно бар. Ошо кара бука менен аркы боз, Канча кылдыңыз ака? 36 кылды, 37 кылат. Экөөсүнө 137 миң кылды да.
Bering aka жақсы болып тұр. Ey, men qarang, ey. Katta fermer qarmadi qo'lingizda. Bering bul maydaydilar turgan odam emas. Qancha qaysini? Var baraka de endi. YouTube'dalardan so'rab qo'ygan Sadirov. Ber deng. Ha, Sadir. Sadir. 137 ming qilib тұр. Ha, berdi endi. Baraka. Жақсы болып тұр aka. Var baraka de endi. Ben sizin sözünü hem terk edeceğim. Davay. Qancha ko'tardingiz aka? 138 bin. 8 ana. 1000 so'm. 1000 so'm qo'shib tur. Baraka tavayım mı? Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул бука менен мына ушул жандагы боз экөөсүндө 138 миң сом баа кылышты, бирок бербей турат. Менимче дагы кичине кошсо берсе керек. Не болду, кетти ака? Көмбөй койдубу? Кичине бар экен. 140 bo'ptir, ey, aytilishi. Bu surovda 1000 so'mdan 2000. Ey, 36'dan ko'taribdi shuni. Biroq men 35 2000 сомдон качпаң ака. Жакшы болуп тур. Улантабыз. Мына букалар кимден экен, а? Кимден болду булар, билбейсизби? 111 ming bo'ldi. Нол 111 миң бе? Не деген парода бұл башкача го, а? 111 миң сом дейт мына буканы караңыздар. Кайсын соода кылдыңыз ака? Айтыңчы. Сизде тартпайм. Кайсын соода кылдыңыз? Муну канча болот? 84. 84 миң, а? 84 сурап жатасызбы? Boshqa so'zda ham barcha aqlvoy deb. 84 ming deyt, nol buqan. Siz qancha dedingiz aka? 120 dedim. 120 dedingiz, a? Kichkina bor ekan aka. Bizni tortib qo'ydim. Ulantos 84 ming deyt. Buqalarni uqdingizlar, tug'anlar. Balalar negizi shunday. Biz эми qo'ylar tarafqa dag'in o'tayli. Dal ушул жерден qo'ylardan bozori boshlandi. Hozir biz sizlarga chetdan so'rab beramiz. Ma'lum qo'shqorni so'raymiz. Assalomu alaykum. Qo'shqor qancha oldi aka? 30 ming bo'ldi. Qo'shqor 30 ming so'm, a? Mana. Bu qo'ylarga yaxshi qo'shqor ekan, a? Qanchaga bermay qo'ydingiz? 30 mingga berib qo'ydim. 30 mingga bermadingiz, daha kishini qo'shish kerak. Mana qo'shqorlar qayerdan kelgan bu? Boshqacha ekan, a? Ne bu? Gisar emasmi? Gisar, a? Qanchadan bo'ldi? 30500. 30500. Tojikistonskiy gisar bu. Qirg'izistonskiy. Je, o'zini Alato'dan bu aralash. Mana 30500 dan deydi. Mana qo'shqorlar ko'ringizlar. Gisar qo'shqorlar. 30500 dan qilishdi. Mana ko'ringizlar, yaxshi qo'shqorlar ekan. Gisar qo'shqor kiribdir. Aka qo'shqor qanchaga o'tasiz? Qo'shqorlar 50 ming bo'ldi berdim. 50 ming bo'ldi, ekosi bermadingiz. Qiyla arzonlab qolibdir tug'anlar. Molning bahsi negizi yaxshi. Da bu qanchadan bo'ldi aka? Qo'shqormi? 11 ga. 11 ga. Qanday deysiz? Mana bu qo'shqor kimdan? Qancha oldi? 14,5 qildi. 14,5 ming qildi. Bermadingiz. Bergan jo'q. Yaxshi. 14,5 mingdan. 14,5 mingdan qilishdi ekosin. Qancha qilish kerak ekan? Kishini qo'sh kerakmi? 15. 15 ming, ha? Kelasida ko'p. Yaxshi. Mana. Qo'shqorin bog'lari shunday. Qo'zlar qancha oldi? 14 so'raydi. 10 ming so'mdan, ha? Mana. Qo'zlar 10 ming so'mdan. Targovida, mol bozorida bog'lar qiyinlar arzonlabdir. Yaxshilar. Assalomu alaykum. Qanaysiz? Qo'zlar qancha oldi aka?
Koylardan 2'den de atağız. Koylardı. Koylardan. Qo'shqorlarchi? Qo'shqor yo'q. Koşkor yok. Kova duruyor. Tak, Montoz. Mo'jada bir teka turadi. Qanchasi o'tasiz aka? 10,5 bo'ldi. Mana shu qora tekani 10,5 ming, ha? Bularchi bular? Bular urg'och o'xshaydi, echkilar, ha? Teka 10,5 ming. Mana, tekani bahsi. Qo'shqorlar qancha oldi? Bu qo'ylar ekan, ha? Qancha oldi bular? 13'ten oldu. 13 mingdan bo'ldi. 13 mingdan so'radi o'ja. Bermadingizmi? 15 ekanda, ha? Mana qo'ylar qaranglar. 15 mingdan sotadi, 13 ming so'mdan so'rab turib berib turibman. Bari birdek bor. Yok değil reklam akıp koy. Mana Ya echki aytar. Süt echki. qaysi? No, soni echki. Uloqlar bilan ekan, ha? Nima? Qanchadan bo'ladi? 10 mingga bergan. Uloqlar bilan beradi. 15 deb dedi. Ikki ulog'i bor. Egiz ulog'i bilan. Egiz ulog'i. Bermedi. Uloqlari erkek. 10 mingga bermadingiz, 15 ming deb turasiz, ha? Ova 15 ming. Süt berib o'tadi yaxshimi? 1 litr sütü var. 1 litr süt berib o'tadi. 2 mal 2 litr bir kunda. Bir kunda 2 mal salsa 2 litr süt var. Saniye echki deb yozsam da. Telefonda aytib qo'yingchi, bizim kebir ko'ruvchilar chalib qo'ysa 77 milyon. Qancha? 77 milyon. 0777 06 06 69 37. 06 69 37. Hurmatli ko'ruvchilar, saniye echki deb yozsanglar, shu telefon orqali baylanishasizlar. 10.500 ga bermadim. Kishina qo'shib olib qo'ysanglar bo'ladi. 2 loqi bor. Qo'ylar qancha qo'zlar akasida? 15'ten de otam. 15 mingdan mi? Bardığın kişinekeleri Bardığı yine balaları. Balları menen ekan, qozlari menen ekan. Kızları menen. Sat otam jaqqanga beri otam 15'ten. Ekoyunu sattım. Qanday deysiz? Bağlar bugungi bozorda qanday? Balar sus. Arzançılık. Arzanchilikmi? Tushib o'tadi. Düşüp otatma. Men bu yerga 1-2 oy murda kelib syomka qildim ekan. Shunda bir qo'ydi 70 minggacha chiqib otganda. Hila arzonlab qoldi-ra. Ya arzanda. Bu sebep nede? Mana O'zbekistonga kirib o'tadi. Ya betten kirbaydi O'zbekiston. Kirib o'tadi, ha? Demek tushib o'tadi. Elga yaxshi ekanda. Endi et tag'i arzonlasak, ha? Bara yaxshi. Kutumuzlar arzonchilik Chabarman kanali qattolib qo'yasizlar, ha? Lantaus. Bu qancha bo'ldi echki? Basın bilmeysizmi bu? Ulak ne bular kişineki, he? 5 ming so'm oladi, ha? Qancha oldi aka? 10,5 mingga berib berdik. Bizda qolgan 11 ga bergan. Serke. Serke. Ekoten. Bunisi echki bolasi menen. Ha bu ulag'i menen, ha? Bu serke. Ulag'i menen qancha oldi? 6 mingga beramiz. Eskilerдің bağları şunday. Mana hurmatlı ko'ruvchilar, men aylanib bitib qoldim. Sizlarga bu chiqarishda Targoy bozoridan uylardan, buqalardan, qo'ylardan bağlari bilan tanishtirdim. Doim Chavarman kanalini kuzatib turinglar. Sizlarga dag'i har bir bozorda bağlarni bilib berganga harakat qilamiz. Ko'rishguncha.